Crony would din and there are no pension and when I'm seeing you would din set the beer was a mere banner a bow my page on GD Dumujina baby and Mumus and a quasam rather than woman. The source in the pebby or not come up a ben was some so bitty was some no one knew what the way men pie bonnet Sarah the Buana. Mamma come up to me Joan some Fabamu Casa found woman united to me in Ashen and Nasi. Now seminary and 2 year tower was a machino a year free bonnie, but when I'm counting so bad by Macassa, that was it. Amen. 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 Nanu bi me koji na me ne wo ma bi hia ana ne buafu na bu sanza madam ade wo so oh me ba we ka ho amaba ba nan Sika FM 89.5 yare am yare no eduro me de be ma me no enko na me se madam brafom eduro bi wo wa nane ebi a blood no emfa and the better issue ni say okwa obechirechire mu o se me ba ma chiri na me de ya adisua a kire se ma me ne ko ye no na opaduru a onomo a ne yare ya ba de ba ebeko onya ye no na ne buafu that day no ye wura mu ji no na nka security ni no so mama san o se yemfa onko fa kire onko what you say ana na ne kasa ntimi ni maame ne kasa wie ye no ana security ni bie pono no maame ansa na mewuram na me pasa enkoma ya twetwe no wo ogidi ni bia ma na koma di machi ba maame nka na koro nkyere wo enkwagie enya nipa bia na de ma only Jesus Christ. Amen. What you say? Ana ansa na benya nkwane bi no. Jese waje Yesu Kristo di. Ana ane da na wo ka ho asem. Yesu waje Yesu di. Waje ne dia. Jese nyuma no so wo ya de ya bai. Wo ye. The person na no be kan sem bi kira mo. Amen. Amen. So be ka tell us heaven in you are. Oh. Or that down. Oh. Now you can't enter the city of God without righteous life. Amen. 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 Enti yanim komo na menimisa babwa. Amen. Adia hu hiyama every Christian righteousness. Amen. 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 Adia hu hiyama every Christian righteousness. Amen. Amen. Me bon yoma be se numu so. Number 1. Eye GDA. Number 2. Eye odo. What you say? Yes. Number 3. Eye Tenebra. Number 4. Mabo Tenebra. Yawo honhoma hote ane yawo honam hote makane me enu abom. Okay. What you say? Fine. Number 5. Nokore. Number 4 no nokore. You need to sell the truth. You need to buy the truth. Sell it not. What you say? Also you be an okura where the water. Yes. Oto keep manton. Tase oto okura keep anton. Na yam physical son ton okure. Tie ni ye de yankra ana ton okure. What you say? Yes. Ye de yankra ko ton okure. Tie asebeni. Number 5. Me pesa atiefo nyina ntie bi. I was say, we are nipa, we ni Kristo Yesu wa am. I want mojem. That is 5. We are nipa, we ni Yesu Kristo wa pam. I want mojem. Ti asemni yi. Asema me kan. Men gensti obia. Jeme so amen. Amen. Number 1, me sa babio. Yida ye de sum nyame atokone. Yo.
ase adwo da bena da ukua da ya wada afia da memenda kwasia da throw it away sanna wa nyina nkan kwaje ho enipa bia ne wa na nkwaje agina dam ojema so amepa amen Christ, only Jesus Christ emu na nipa bia nkware de ebe ewo me pasa na me sisudua anya Yesu ani Mose mra emu na nipa nkware den ewo obi anhya no nso on throne say Mose any what they say Jesus ani Mose mra mu na nipa nkwaje ewo no only Christ alone emu na nipa nkwaje ewo fatu tirim amen number 2 me ko asori ada na wa shampa bo ko asori enka nkwaje ho yes because every Christian the senders of Jesus Christ is talking about peace. Ephesians chapter 6. That's right. What you say? Verse number 10 down. The senders of Jesus Christ is peace. Tiasemini. Enti nyampa boa me de ba kwa asore. Mon sha no nso. Ebio kasa foforo rabababababa enno ene trese wonya nkwa. You can speak in tongues and so now ni nkwaje. You can prophesy obetimi ahye nkwam obeka ni so ade hunu manabam and so na nkwaje woni bi. Amen. Obi antie me. Ebio sofo Messiah for not to nchen. Amen. Aya dwumedie ye frɛ no dwumedie. Amen. Obetimi ya adwuma no bi. Asayare ahye nkom anso na wonka nkwaje ma wo. Because me wo kasa katrɛw ebi ni Judas Iscariot. Yes. Nipa di osumi enu a Yesu suma wo no na Judas ye one of them. Osayare otua omone onyane awufo enso no wanka nkwaje ma. Amen. Bio me pese enano ma heda na mebobɔ ne tawtaw ebio obatimi agina wa preach message biabi. What you say? Yes. Obekanya miasam ama osoro awoso masase awoso menipa mpimudu asakra. The part what you say? Yes. And so now wa umu no woni nkwaje. Tieni adia tieni entra me ka se tene ne ya de ho ya de abai. Ehia. Ni wajidie. Me motena na ebra. Original so ba ka cho sa homoni nsu gidi. What you say? Yes. Tieni me bomb prayer 24 hours non-stop. And come kwaje ho. Nkwaje amfam pai bomu ma. Wajema so amepe amen. Adia ba ko amepe se enipa atia me nayi na ni abre kakra. Amepe se moti ase ni. Sano no. Menye koto. Menye adwene. Menye opro. Menye cheche. Fine. Me de nyame ase. Se Awurade adom. What you say? 1 year. Amen. Yapa. Moses teach you some man. But me Christ and can't me. As a trend say me Moses follower. You Moses chidi ni. What you say? No kwasem.
and follow Jesus Christ. No. That's all. He said, Moses here, this so. Say yes, you see, me do so. Now you mean, you should your can't quite you. What do you say? Yes. Fine. Masama make a throw on a pay. And said, so some homeda. Oh. So some kwasiada. So di maraso. Mose maraso. What do you say? No kwasempa. Some Mose marano wajato. Amen. Amen. Adia ba ko pe. Any adia wa nya enkwaji e bebon. Ojeme so amepa. Amen. Amen. So wanyi Yesu Kristo ani amfa na anya owura na wo kra agye nkwa. Oh, kwaji ne bebo. Nkwaji e bebon. What you say? Yes. Kristo say men kan tell o say dia oje onu Yesu Kristo die no wa dan kwa. That is period wa kasam na situ twan. Wan kase de oje mi Yesu no oje Moses mradi. Tell me say na my Christ follower. That's right. Min kwatra Egypt mu obi ameyi min free ho. Amen. Amen. What you say? Fine. Afei yeni nkomo. Tena na ya dia hu hio. Efra body and fit yes Genesis. Ya nyatre ni dua. Efra Genesis iba no ya nyatre ni dua. Oje me so amepa. Amen. Amen. Ya katre ni dua percentage of 100%. That's right. Percentage of what? 100. Trinidia. If 100% equal, Trinidia. Yanyabi. Wama da yanyirano. Na ya wamu lu 30%, including John the Baptist. And this obi personal. According to say titino yesi. Akwawe oba hema ya santoa ene peja etuo. Akono wa nkobio. Dabi. Wana na tuwe ne humbo amo na tutuo no tu pepe no se unkra samo nsoro. Wa nkobi. Waja se wa nkobi nese bi okobi. Wa nkobi. Anso na personal. Wana dia kokuduro wura mema no mu. That's it. So what ase? No, just say yes and to who are danger and the person you know. Dabi. Yan shanons. Amen. Asante fobu baby. What you say? Kumauni. Your friend is a papa or hini. Trouble aquadia. No didn't 3G achama. Also, you need Pami and Sam, you know, free. You mean, baby. One idea 3G achamano. Anya trouble aquadia. So no kwa ni de mana. Ni Pami and Sam. Asanso kufu dokopim na trouble aquadia. What do you say? But asanso kufu ni dokopim ni you omudia free. Ni de trouble aquadia di abishim. What am I saying? Fine. And asoma me pastor Ghana 40 me nana say adia your friend a righteous life. Yeah. Ahu hia papa. If you say Kristo na oba no wa tene ni dia. That's it. What do you say? Wa tene nsa sudua. That's right. Me pastor me kan okora kire wo. Enti obia wo pastor wo kwa na nche no Jesu wo yesa wo no. Good. Amen. Enti me kwase wi adabia masema me kan say won san komini nche se wo tene. So for them to about to me asang. Be Matthew 7. Matthew 7 patron so kotozi me ta kan. Enti chamodi ono ba ko. Enye obi ala oseme se awurade osoro ahinim. Aya common kotozi ataka pa. O say
enyo obi na se me say awurade ana obekọ osoro ahiniem ana osoro ahiniem ho oba de ban obekọ wiefo oba awurade kokefo obo pa o di ase apetesefo obo obo awurade din o ma rensa no omo atutufo obo wo ye ne bibi na kan o timi ka awurade o di ase ani da amro mbu se kwakubo nsam asem no o san san na wo te sen o se awurade adom obo awurade din wa mo no bosom din bida omo da o mi nya da agi tie no obo awurade din wa mo no bosom din so agi ase fine enti o se enyo bi o se me se awurade ana obekọ osoro ahiniem o be timi agre so dem obo awurade din asona o do okot so no kro what do you say? You can mention the name Jesus Christ and so not spiritually. We are by four. This are no boy now bibi anye no. What do you say? Physically who ba hwenyo. That's right. Who di obo. Who di obo. Untime mo. Obo. What am I saying? Fine. Enyo bi se me say awurade no. Enyo bi osoro ahiniem. Okay, awurade no osoro ahiniem pona bia ma no. Na do ye maagya owoso no apede no. That is the Bible. Obiara wo ye gye Nyankopɔ apede. Awurade apede bi ni. Do Nyanko sawo. Awurade apede. What you say? Yes. Do Nyanko sawo. Fa wakoma nyina. Na okra. Na wadwen nyina. Do Awurade Nyankopɔ. Do Nyanko sawo. Awurade apede. Awurade apede ni bi ni number 2 mo na mo atamfo. Awurade apede. Monya wona watane mu yiye. Monhira wona wadome mu. Na waha mu. Momompa ma wona okire mu no ota mu. What you say? Na moye magya Nyankopɔ de yen. Emma. Awurade apede. Awurade apede ni bi no. What you say? Yes. Awurade apede ni say. Wonya dwamanfo. Awurade apede. Sorry ase. Tiadi yo. Wonya dwamanfo. Awurade apede ni bi no. Tieni ye baba ba kan Corinthians. Okay. Jemeso amen. Amen. Enti o se enyo bi o se me se awurade obekọ osoro ahiniem. Ana obekọ so ahiniem. De ma agya woso na apede. Wona wo ye gye Nyankopɔ de aban. Apede no. Apede eda no. Nipa bi ba beka chem se awurade yemfa wudin hye nkom. Wontio. O se awurade ye du wudin hye de nkom. Nkom ni nso ban. Awurade apede na ye hye nkom. De awurade pa no onye o. Ba wa ba hye nkom. Yemfa wudin tu ahomone. What you say? Obaya abortion. Oh. What you say? Obedi mamachi. Ne dressing basa. Oba hye nkom. So what you say? Yes. O dressing and dressing to ni person to bia. What you say? The spirit of Jezebel. Abatina mu. Or seduce women. That's right. What you say? Or seduce men. That's it. Say you should dress, always attract somebody. Twinipa. One son so. To Africa. Yemfa wudin tu ahomone. Money your bowding. I'm a money sense or respect to no brand once mine. I'm a tuko because Judas Iscariot no cromfo. Or they are what you know, no cromfo. And so about yes should be. I'm a money brand once a man. And to say a fornicator, you can mention the name Jesus. Wow. And don't just say a true D one woman. When you say yes, you not cry. Was it Namana Mayimu, Namaja Namayimu, Namuba Koya Cromfo? That's it. So nobody. We was only no obey you no ama. So yes, Jesus in the very beginning to the end, and so I'm Pamano. So no name to ahomone. And so, o man, 2 minutes, more coach money, 1 time. So my as you go to ahomone. O tui. So yes, fine. And the young shot Juma Nipana and Gredino. You need to sit down. Amen. Was it you do it your money? And for wudin ye ahwodin ye pi. Ahwodin ye pi. Was Shabba ye natu. Wow. Or Tiaga
dam na dam na yera odi ase obi a wo ho oje o hwere o se sori wa Yesu dim no asori amanfo abaji so nti se wonye nyame dia enna me pɛ maka hye won se mi hunu mo da o se de site edin no dia wabo dia ntia adwuma ne course ne se hon konkro wasase so se obehye Yesu Kristo din na ni monyam enti babi biara ye bodi no no honhom ne rashe ko edin makeke abaya na gospel charashe aba ho aba hedi enti edin ya de aba yabo ya manajuma this obo ne yare so a na gospel tasa yare no enti asa wo nkwa onfa wo bo no ho obe ni din ho adwuma what you say wo wasase so she obehye din na ni monyam me pa cha what you say wo wasase so she obe protecting edin no na wona waje Yesu Kristo adie nso no wa hye won dene wa mo ma ho dene what you say no no ma ka bo ma di Kristo din ho de abai adanse o wasase so se asemi aba so kan fa Yesu ho a wira fi no no abeka o what you say e to bi anu atwa soro ni o ma bi no de abai de abai Tassemini, or have to promote the word of God, to promote Jesus what? Christ. That's all. That's right. And you do you know? Sorry, I say, no aba. No aba na juma. That's me order, but you nim kwa. Sorry, I say. Fine. O kofi amon so afretale. And idea, massa, why are juma o? Na me kwa na mso. Sabe ka sen Sunday o me so. Mra boy Yesu dina. Massa. Na we fit tapade na we dey sisa. Nyame yusu. Oh. Hey. What do you say wa wie? Ana deceive. Yeah, you are free na anka ho, but you nim. Deceive ni papa. Onka ho. We be no. What you say? Empani foi. Asuma me kan wo. Minimini ya me kan wo. Kwasempa. Wo se edano. Awurade yamfa di anshankom. Oh. Yamfa di anya ho de ne. Fadi ntu ahomone. Ahomone yamfa di antu. Enu na me pɛ maka. Wo se obaba mu akase mi hunu mu da. Free me so nko mo am ye de ntene. What you say? Won konkuru na ho. Yesu wa hu. Oh, okay. Asetra se ono ontimu. Yes. Onya na danfo, onya na adwuma yeni. Emu mu bodi ne kwa. Obi be ka se why? Jesus tiase a onko soro no. Oni asuafo no nam no. Akwa be fa ne din. Yanko bela no ana. Oya se. Yes. Oya akwa be on kala ho. Ambao. Nso bodi ana omoni atu. Nkwa na enwanwa. Pa na enwanwa. So tiase. Yesu ka tira on se obi on kam ho de ohwetimu no na nkam ho. Nti so abom di ma moni atu a mo ma na ha mo. Yenko. But according to what do Yesu achi do. And you can disciples of Jesus Christ on count. But the dean wabo. Afadini de adwuma no. So what you say? Until there were so many men and ladies, I am mentioned the name Jesus Christ. But you woman named Kwaji. What about we said in so named Kwaji our appearance, or dressing? Usubai, or neye, or brabo. A better desire unim Kwaji because conqueror won't me more. So can you free yasi? I say Christ, a Lord. What do you say? My mama said, "Me waha, me say Jesus Christ, my life transformer." Obia Jesus, you need bomb puno, ni pone life shine. So who say sound? What do you say? Appearance, ni behavior, ni spirit. What do you say? Not ni subai, ni kasa, ni nantia, ni dressing, as a sign. Amen. Amen. And the so Jesus. None of my God that's what oh, you are a liar. Asampana me catch on. What am I here? Fine. You said you. Ubeba so for jai. Ni abre. Mamen kan koram fanchiro. Sir. Asuma me kan na na sa mesre.
radio matua homane masayare ma yedi wasem ye bia nipa jimatum. What about God? Now radio so be catch us free me so wa anya de entene ni hunu da say e ho kakra na mepo free me so anka wa ya djuma wie nanka wo ko wura ho a wa kam ana na boa okwakumo wa ya de adwuma me de sia wonsa no wa ye je me so amen also say free me so awura de odan na me free so say ni hunu da me do this sayare was wa nya de tene nya yare sa what do you say amen righteous life is so important to every believer. And quite sorry say obi quite sorry me kobi quite sorry say oko botene na de bra until I say study Christ very well, study the word from Matthew down to John, study. Amen. And I person who the character, the life of Christ, Matthew chapter 6 verses 9 down. Okay. Jesus no. Christ submitted himself or submitting him manager. He called him Eja. Eja udi hontel. What I say, so when you go do who that Christ. Wahini yomra. So radio hini yobetimi uru asasi so e Christ. Amen. Or submitting him Eja ni uru ni life. The open home asasi so say the osro. Not just a Christ in fani panya bribi. What do you say? All the will of Christ is the will of God. And it's all for the character of Jesus Christ in Matthew 6. Matthew 6, 9. Amen. Amen. And the mission of Jesus Christ in Isaiah 61. And to read the Bible from Matthew chapter 1 down to John 21. Yes. Now that's in a kind. What do you say? Amen. Already she said to me, Obia wa tene ate so no. Do you say amen? Do for young Corinthians me time no. Bit. 1 Corinthians chapter 5 verse 9, chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Verse 9. Wase wo mu Paul kokobo. Paul kobo Korinto fo koko. Aso anfa anya adwuma. Aso de ni pa so. Acho. Oyi so obi ho what so fo wi na asenso asema make bia ye no bullshit. Obuni se wira. Oba papa so for connection. Obi live normal life. Oba se de nka so fo wi na ne be ka bom na nka omo ye connection. So what you say? Ana men so me nya ma dwen so obi nko heaven na men ka. Zati ma se me na se. Do think I. Me try me ka tell me say mo ne dwamanfo ni. Mo bi o dwamanfo ni afra. Enya wiase dwamanfo. Enya wiase dwamanfo. Ana ni brefo. Ana mimfo. Ana mimfo. Ana busonsum ni asam kura na meka. Ene nen kese say mu free wiase. Sofo. Ma dan ma wo say we ye dwamanfo. Ma dan ma hunu because obi ko ba dwaman ya on teta no. Enko say ba ma bi butu no so ana oba bi wo fo oba bi. Ma dan ma hunu. Ni para appearance the life. The dressing said over Sia nanim, you are no. The boy skirt ya shano, what you say? A tadia shano bamu who's away, a German dress, German for no kuri. What you say? What shall I say over Sia nani? I know a cassa, the Bayano, a train pakura idea by. Oh, yeah. What you say? Fine. Wasima try crack anu se muni adwamanfo ni afra nya wi adwamanfo ni wi ase de ana ni brefo ana mimfo ana bosonsum ni wasem kra na mereka omo wasem ni ok ene nka na se mu fi wi ene nka wo se ye firi wi ase kro na fe metwa mu se obi o wi ase afai obi anti hayi
obi a wɔte asafo mu yɛ ɔfrɛ ne ho sɛ meyɛ kristoni yɛ odwamanfo sɛ ɔyɛ dwamanfo anaa niberefo anaa bosonsomni anaa tɔkwapɛfo anaa sabofo anaa mifo a ne mmɔ wɔse saa nipa na ne ne nyɛ deɛ mo ne mmɔ saa wɔ nipa no mo ne ne di mpo wote aseɛ deɛ ɔyɛ wiase ni deɛ afei no wɔba wote aseɛ so adwamanfo wiase na afei no wɔba you are welcome na mo yɛ kyerɛkyerɛ wo wote aseɛ sɛ no kora so afa Yesu a wobɛma kwa me yɛakyerɛkyerɛ ma nnuomafunu no wayɛ deɛ bɛyɛ nti me obi bɔ asɔre ne yɛde du kukohyia no so ɔnye mmɔ na ɔso ɔmmɔ a memɔ ma no kɔ fie ɔnyɛ ready to serve maka kyerɛ ushers no so obi sɛ atade tiatia a wɔba sɔre wote aseɛ bi kora ɔma hɔ da gyentom sisa gyentom afira memfira bia adɛn ahankɔ ne church ka kyɛ nsɛ yɛkyerɛ kɔ fie wote aseɛ wokɔ school yɛ asantoa no yɛkyerɛ wɔ atade ahyɛ wohyɛ wontumi mfa wo kokɔfoɔ mu nkɔtrɛ Kumasi girls sɛ meyɛ school ni wode aseɛ wontumi mfa jeans a yɛtwitwam ɛnkɔtrɛ Kumasi high sɛ mekɔ school wote aseɛ nti sɛ woba church deɛ a awɔ sɛ yɛkɔkyiw yɛkyerɛ wo satadeɛ no ɛhyɛ wo na ɛmmoa nti sɛ woaccepte na afra ntoma no you are welcome afa wobɛkyerɛ sɛ true teachings bɛmu ahunu neɛnti ɛde ntoma no bɛyɛ deɛ ɛbɛfira wo wate aseɛ yes ampampanso a yɛdu no awɔ sɛ yɛkyerɛ nipa tena na ɛbra yɛma nipa hunu Jesus Christ wogyina so a mepɛ amen there was a time so for example bra so ɔyɛ adeɛ bi na yɛwukua da sɔre n'ani gye paa lady bi ba wukua da mpaebɔ ɛna no nufu no ɔhagya ake no ɛna gu ne bɔ saa na ɔno nso te gate ano to ɔyɛ so owura mu a ɛna ɔyɛ ni sɛ ɔyɛ ne nsa sɛ yɛsrɛ wo kɔkyerɛ hɔ na kɔkeka nufu no hyɛm ɔyɛ aseɛ ɔyɛ ne nsa sɛ ɔsɛ yɛsrɛ wo amfa nwuram yɛsrɛ wo so brazia ni so a yi brazia ni hyɛ obotom na gya mugum sisa masoro saa wọ́n aseɛ ghana nso ti aseɛ kɔkɔ yɛ ni yie wọ́n ba n'ayɛ kama ɔkɔyɛ baayi nti yɛn sɛsɛ adwene bɛɛ na ne kura no nti ɔde baayi sɛ onim a yɛma ne hunu wọ́n ti aseɛ abusuafoɔ heaven náà yɛ akɔ no ɛnyɛ o papa deɛ o wɔsi tene ne yɛ adeɛ ho hia amen wɔsi so nua bi yɛ dwamanfo wɔ yɛ mu ne yɛ kasa kyerɛ no wɔso wɔmfa yɛ nyini mfiri yɛ mu saa nua no kora nini ne di bible ɛna Paul kora no abɛka ne 6:9 wɔsi tene ne ho hia yie wabɔ so wɔsi adeɛ a yɛfrɛ no righteous life so important to every human being righteous life wọ́n yà sẹ́ wọ́n di ẹni sẹ́ mi di ẹ̀ máa ń fún ọba adé kura mi tìmí na wọ́n yà bọ́ a. obi abúlabọ nọ. pẹ́ẹ́kù kura wọ́n da pẹ́ẹ́kù wọ́n ti àṣẹ pẹ́ẹ́kù wọ́n da pẹ́ẹ́kù da máa ń fún ọba adé kura wọ́n sẹ́ ẹ̀ Satan ẹ̀ na apọ́lọ́tù wọ́n ti àṣẹ yasra wo a wọ́n de kọ́ bọ̀ nsàm jẹm nyà ń wo a wọ́n de kọ́ heaven. yasra wa dwama mamu ngo wanya wo sra firi bo nsam enya wo sra firi nyame what you say me persona no pai obi a wotie me tie ni ye ti asem ni ye righteous life is so important oje me so am pa o yankenka na semunim se wona want li nya nyankopon ahendie wa kan dwam o se enti dada mo nim da se obi ntene a onyame ahendie no onya ma wona ada mo se na ada akoso na ada akoso Facebook YouTube what you say WhatsApp what you say omo ka bi mo fira bi sai Twitter ni Instagram any day Instagram what you say obi kura be tini abatra so ai what say wo challenge say enye bone obeka kirew wo toto anu enye bone obeka kirew what you say
a satanic strategy. And do you understand? You need to read the gospel. Why so kind? Amen. Some Kojian Tina who call Presbyteria and Shani Pabibia was saw them Hunsian. Amen. Study Christ. Amen. Study the life of what? Jesus Christ. Amen. Obey Jerusalem for pro and so on pro. Na jamamo koso wa mobi. What you say? Me so ho wan be da. What you say? Na kwasi asem okronum anya bi. Ti asem ni. Nti na Yesu bo John the Baptist abaso no. O say wo ma wo bia ma sase so a. Wo ka se cha John the Baptist. John the Baptist oh. John the Baptist. Jesus born abaso. If so ba ton kwasi asem so wan fam. Wan nanti wiase bonim enso wan fam wan komete. Adia ba ko pe abambuo na ba na fam. Ne wi so ba ya nyina no ono ani nko de ka ne ho na ma na bambuye. Na Yesu hu say no this guy why ya de nti Jesus osware kakra. No osho ni mu. What you say? Ma future amede ma wona no taking it serious. Taking it so serious. Go kai. Osan se munim se wana wantin ye. Wana wantin ye nyame ahini. Mo ma wona da. Ama bia na da. Adwamamofo. Tieni ye. Adwamamo and start one. A gradual process. What you say? We should be a sabi mi tell you. We shall obi dressing. Na we shall spiritually lead that person. Yes. Ama our boss adwamano. E baba be wura. We invite it. Enti dress am si ho. Good. Oba be dressing say Jezebel. Enti atunidi Isabel spirit. That's right. What you say? That time king ahabo yere wo da. No no dey so ye But who ma dey ye adwuma do obi ba ye adwuma wo adisem. We should will be was all them. What you say? Until radio some people obi o study the word. Until Paul say, me bantu dey me honam ni moja ntu agina bio. Wow. Paul say, Korinto asafo mo hwame. Na mo hwame free say, said the men should be sure Christo ya de be. Because me Jesus attract was na mo hwame. If you say me go, na me bra me ho ase wakomam. No I can't walk. Until Paul be say, no I can't study Peter. Na kuma ha no. Wow. We chinye jefo. What about your crowd you need you? Me study Bartholomew, me study obio. I want to study Christ. No. And the person ya daddy share trust him no. And who the character of Christ. No so papa say no hinu hinu wosoro. Waje na nimu nyam ho, waje we ho, waje ni tumi ho. No aba ya kwa dia. O some nso me de qualification ni degree, ni me bibia perform. When my power be here. What do you say? Let me serve you as a servant. That is Paul. What you say? And when you na Yesu kura no soro, tumi ya no kura wo jato ho. And obafa kwate bi enti Paul so study Christ. For Lagos seminary to ho. Na we school Oxford University a bullshit. E wira. Ade abi wira nyamesum. What do you say? My we school here can say Alexandra University. Put it aside and check your life. Nyama nkoyi, ababo ni nye. Encourage and your certificate. Encourage and your degree. Be very wise. Be very wise. What you say? The Paul is such a mission. Say them here Christians no. And the church a foreign aye kono. Christ and a yen susudia. Why you training be a be a channel. Maminka samba control. I quite to say you did football. Abato park in Finfi. And about 22 now what park in this one. But be a football no back on no more idea. Obi ahwe. What you say? And if a football no ma Christ. Amen. Now we done the player. The battle like you say. Papa. Won't even free park and so abere ball no wo. E me gina opponent nchen buja say o ma ha me what to say. If you ever call there. Na ball down. You say amen. Amen. What you say? If you to say who watch you. Now, what you ball no ball? Coach ya pamo kra mo akofie. What you say? Everybody in the park no. We serious. I'm about the phone in the no. Ever ball. I'm crash ball no. By ball be kono. Man catch you ko prayer. Who say so ko me ko ball. I'm here prayer. Ball na. But how the phone in no. Ya me prayer. Na mo won ko here. Ball. By ball no be kono ne ye hwe. And to my foot, I'm a demon. It's better
order for you to change your life, Amen. study Christ very well. Amen.